Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa. Šta ću ti ja? To, ono. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa. Tvoje znanje je malo, ali eto, malo se izgleda trudite vamo tamo, pa mi ćemo to da dignemo na veći nivo. Ovaj puta snimam preko web kamere, tako da izvinite na kvalitetu snimka, a to je iz razloga zato što mi treba kamera preko koje ću da demonstriram neke stvari. Prethodni tutorial o snimanju videoklipa se radio o rasvjeti. Jedan od najvažnijih aspekata snimanja. Također jedan od mojih najvažnijih tutoriala o snimanju videoklipova. Ako niste to već uradili, obavezno kliknite ovdje i prebacit će vas na taj videoklip koji morate pogledati. Tema ovoga tutoriala bit će stabilizacija vašeg snimka. Kao što znate, ako ste u pokretu ili ako kameru držite u ruci i ona vam nije na ovako nekom stalku, onda će nastati vibracije i vaš će snimak izgledati ovako. Kao što možete da zaključite, to nije nimalo dobro i sada ću vam ja pokazati neke metode kako da vi isključite tu vibraciju iz svog snimka. Prva je naravno korištenje stalka. Ovaj moj stalak je jako jeftin stalak i nema fluid head, što se kaže, tako da od jeftinih stvari nećete dobiti dobar rezultat. U slučaju da vam kamera stoji usmjerena u jednu tačku, onda imate stabiliziran snimak sa ovom solucijom. Sada ću da vam demonstriram kretanje kamere na stalku. Kao što vidite, ova varijacija stalka nema tu tečnu glavu ili kako već se ona zove, što vam čini da vam pokret koji radite kamerom budu ono smooth i vrlo glatki, da se tako izrazim. Ovdje imamo više momenata, dakle gore dole, lijevo desno i preko toga upravljamo kamerom. Međutim, ova cijela glava je od plastike i nemate baš kontrolu i može da vam bude pravo choppy, da vam bude pravo nestabilan snimak, da nemate tečnu kretnju, a to se odrazi na snimku kojeg snimate normalno. Jedan od načina kako da bez investicije popravite rezultat je to da koristite ovaj mali izum, a to je guma. Vama možda to služi za zimnicu, da zatvorite kesicu i tako to. Meni to služi da stabilizujem snimanje, odnosno kretanje glave. Jer šta se dešava? Ja ću ovu gumicu sada postaviti ovdje, na ručku, ili ti ga dršku, i onda ću lagano da pokrećem kameru. Dakle, povlačim za dršku, odnosno povlačim za gumicu i ona apsorbira sve ovo što kamera, pokrete i vibracije koje kamera pravi. Tako da dobijemo tečan pokret kamere, a bez neke investicije. Investicija vam je gumica. Ako imate ovako jeftin stalak kao što ja imam, koji nije kvalitetan. Pošto je ovaj stalak jako lagan i nije toliko kvalitetna, vrlo je bitno da plasirate neku kesu s nečim da je napunite, odnosno da ga stabilizujete putem utega. Ovaj stalak, kao što možete primijetiti, dole ima jednu kuku koja može da izdrži dosta kila, šta ja znam, jedno 5 kila vjerovatno može da izdrži, i to će vam učiniti da vam stabilizuje ovaj stalak koji inače, kao što vidite, jako nestabilan sam od sebe jer je jako lagan. Pitate se vjerovatno, a šta ako želite da stalak se kreće? Zato vam treba nešto što se zove dolly. Dolly sistem vam je kad montirate ovaj kompletan stalak na točkove.
Dakle, dole imate platformu sa točkovima pomoću koje vi pokrećete vaš kompletan stalak sa kamerom. Vjerovatno ste vidjeli u filmskim produkcijama čak se grade i šine po kojima taj stalak sa kamerom ide. Tako da dobijete floating shot, što se zove, odnosno lebdeći pokret, koji filmu vašem daje jednu novu dimenziju. A kako to da uradite bez da ne morate pretjerano u te sisteme investirati i radi se o ogromnim sumama para. Međutim, postoji način kako da ovo izvedete uz puno manju investiciju, a da dobijete profesionalni izgled vašeg klipa ili kratkog filma. Sada ću vam pokazati jedan genijalan izum kojeg bi trebali da posjeduju svi koji se amaterski bave snimanjem kratkih filmova, pogotovo ako snimaju vani. Jedan fantastičan način kako stabilizirati vaš snimak, a bez da investirate hiljade dolara, recimo dolara, eura, nije bitno. A to je ova spravica. Ovo je kamera stabilizator. Sastoji se od poluge koja dole ima utege i konfigurirana je da težinu kamere prebaci ispod ruke i jednostavno da je stabilizira. Šta je prednost sa ovom stvari, vi se vjerojatno pitate, a ja ću sada da vam kažem. Ovo je prednost. Pogledajte koliko se meni ruka može trest, a da kamera stoji uperena u jednu tačku. Opravljamo je na ovaj način i možemo raditi, može se ruka trest, evo pogledajte ovo, a kamera ostane solidna, kontaž. Za raznorazni pokret ja mogu da činim rukom, mogu imati slobodu, razumiješ, a ona ostaje usmjerena u jednu tačku, odnosno imamo mogućnost glidinga. Pogledajte ovo, kao da je na šini kamera. A nije. Malo treba da se čovjek ispraksira, da namjesti tačno, jer balansu treba vrlo precizno podesiti. Kao što možete primijetiti, meni ovi utezi dole, imamo jedan tu šaraf, pomoću kojega montiramo utege, zavisno od težine kamere vaše normalno. I kao što vidite, ovaj ovdje donji komad, on malo ide u ovu vamo stranu. A zašto je to tako? Pa zato zbog ovoga ovdje LCD ekrančića i ona kompenzira na tu stranu. Naprimjer, kad bi ovo zatvorio, ja bi izgubio tu stabilnost i više nemam to. Međutim, ja sam je našao tačno da bude stabilizirana u odnosu na kad je ovaj otvoren, kada ja mogu da gledam šta snimam. Eto, to je jedan stabilizator koji ja mislim da svi moraju posjedovati, a bave se snimanjem. I ovo će vam podići puno produkcijsku vrijednost vašeg kratkog filma. Znači nema drhtanja, nema ništa, rezultat će biti 10 puta jači i bolji. Eto. Sljedeće što bih želio da vam demonstriram je kamera slider. Odnosno, to su obične šine za kameru preko koje se kamera kreće. Tako da imate stabilan pokret, lijevo, desno, gore, dole, zavisno kako je postavite. Ona se montira na neke bolje stavke, kao što vidite tu imamo rupicu. Moj stavak ne bi mogao ovo ni da nosi, niti je napravljen da on može da ovo našarafi na sebe. Ali zato ja imam ovako dvije stolice, hvala Bogu, pa mogu to da plasiram bilo gdje. To mogu isto da radim vani, da je plasiram na nešto što će me držati, dok ne kupim stalak, jel tako. Ono što treba da uradimo je da montiramo jednu pločicu preko koje ćemo montirati na ovu glavu ovdje od slajdera, a to se zove Quick Release Plate. Sad ću ja to da montiram tako da mogu skidati proizvoljno kameru sa ove konfiguracije, bez da moram nešto šarafljivati. To smo sada, kao što vidite, montirali i ovdje ćemo da ubacimo sada mi tu kameru.
Fino to osiguramo i sada imamo kamera slider. Imamo kameru koja se kreće po jednoj liniji. To također može da bude dijagonalno za varijacije vašeg snimka, može čak i vertikalno, zavisno kako montirate na svoj stalak koji može da nosi ovo. Na ovome imam u Fluid Head, tako da ovdje dobijam puno bolji rezultat nego što bi dobio sa svojeg stalka. Dakle, to je kamera slider. On će u snimcima također da unese jednu dimenziju u vašu produkcijsku vrijednost kratkog filma kojeg snimate. Sad možete snimati spotove, možete snimati sve na jedan profesionalan način. Ovo je također jako jeftina solucija s obzirom na cifre koje morate investirati da bi dobili neki adekvatan dolly sistem. Eto, pokazao sam vam nekoliko načina kako da stabilizirate vaš snimak i automatski da podignete produkcijsku vrijednost vašeg snimka. Tu smo gledali kako stabilizirati kameru na stalku, kako pokretati glavu jeftinom solucijom pomoću gumice koja apsorbira vibracije. Gledali smo i Steadicam koji se također naziva Handycam, ovaj stabilizator za kameru. A vidjeli smo i slider, kako se kamera ponaša na slideru. Nadam se da će vam ovo koristiti, obavezno se pretplatite na ovaj video kanal, bit će još puno tutoriala o snimanju videoklipova. Eto, do sljedeće epizode, nemojte žut snijeg. Možda se, šta ja znam, mali lijepi pas, možda mu oderete kožu ili crvenu kravicu dobijete ako ispete neku vruću crvenu boju na nju. Zlatno-žuto pače, Bog zna kako dođete do tog recepta sa svojim...